Kani gade ke Parti CTV. Keseng san partai ke United Democratic Party UDP, Yo Shalong Union Youth Wing, haka arpo terik mentau no pra, kala penha perdana ya kelempung ya kai football ke belatip kum kap MLA Cup, ke balong ru kesen ke banikong ban pelong ya kini ke Jikop. Ya kini ke Jikon ke bakat do, jong kini kelempung ban yora ya kenam lak do, la pelong hamadan ya ka jong ke senong lai lengkon, bat haka ni ke sengi lai don lang ru MLA jong ke Sora constituency, ubat Titus W Khan, berlong kongsan. Kiwai de ki balai dan lang ki kentop yo sirdar ka ilaka lai lengkon uba Alenson Shabong, u presiden ke ilaka lai lengkon sports club uba B Majau, kinong kit kam ke parti UDP, nalor ki pai ba kinong kit kam snong na kidong baper jong kene ke snong. Hakani ke sengi ke je kon final ka long hapedeng ke Mokdok Sports Club. Persya ya ka kasi players. Hakaba ke Mokdok Sports Club kala peliem no ya ka kasi players da argor lanot. Kekenhun la do hakani ke sengi kala yo khor ya ka song pisa ke bakon lai 4,000 tingka. Bar ke balawan baar kala yo 10,000 tingka. Kani gade ke Parti CTV.